God is good, kakabsat. Lawang kayo hindi napataganagan ni Apo, hindi dahil nga rabiin. Hindi naman kayo tinunghamitin po ng inyong kasi bagat mahalilaw kayo. Are you happy to die? Today, panana kumalagay ka, are you happy to die? Panana naragsa. Nagitin naragsa, maminsan ba'y palakpak na nagitin na na parang pinagkasi mo. Adya ikapitigsaan nga palakpak na pa'y amoy may sa ating pakaragdagsakan may kakabsat na may kadwak na imay dito'y ayan yun, dito'y sing-song may isang pakadagingay pakaragdagsakan tirik na nagsipod gamin talaga nga nakatado kayo dito'y kalaksidan di kinaaduyo urin mo nakapot dagyan yung iwat yo ay dagijay ragsak yung isem yo iso din muna ng pasungan yo yan, patay sayaw itinagan, iti Apo sagbay man nga inat ibasa to'y teksto nga iso nga kunada ay dami tinumo kaya tumampay nga ibaga iti tunggal may sa kada kayo nga da iti daytoy nga bundawa itata kan kalaksidan kakabsat tin kakagawa hindi nga da kami nagapo ijay kalingga tapno umay ni mag-idanon iti sa uti Diyos tapta umakot niyayo masimadin iti mikropono tapno tumulong kami iti trabaho iti Apo malipod iti Singson Burgos iti daytoy nga kanito amen kaya kumang naragsang iti tunggal may sa kamurunaan na daytoy numo tate kalaksidan iti kinasaririn kin kinabasit iti pastoryo nang isumot dayta iti kadakkel ti pammakina nagpaay iti daytoy nga numo tapno iti trabaho iti Diyos nalipod iti daytoy nga iglesia rin ay kat ita makita iti kinaabuyo kat amuyo ay ayatan nga kakabsat kin gagayam nga iti daytoy mutlalan nga gundaway kin tiyempo tapno iyat abang kuma daytoy makunkuna nga danyo ko haan nga kitaan niyo ti oras yo uno kitaan niyo day tariluyo ngan dito yan tin nagpanglipasan pamisartengan daytoy nga sarita daytoy no mo haan nga gaputa awan ti may baga nga napukaw rin daytoy oras tayo natay-taya ko sinagan si Apo mo yung bago nga ibaga uno ibasa ti teksto tayo dawakat man nga itag ay tayo nagiging tayo kinahapo katagkararag tayo naindag lang ken nakaskas daw ka o Diyos iti daytoy nga rabii pati kalaksidan iti kinasyasinong kadagitibyan isang tumunggal may isa kada kami si kadagit Diyos nga iso nga pinagserbian ni si kadagit Diyos nga nang ipakita no kas ano nga sika iti nakakaskas daw nga Diyos tapno uray pay iti daytoy mutlaw o Diyos nga kanito makita masukimat mo dagiti linaon dagiti puso kin panunot mi Apo Diyos iti daytoy mutlaw nga gundaway mamati kami Apo Diyos nga uray pay iti daytoy mutlaw nga oras iti daytoy nga kanito iti daytoy nga tiyempo saan aksidente iti kinaabdami Apo Diyos iti daytoy nga rabii saan Apo Diyos nga gapo iti anyaman nga gundaway iti anyaman nga tiyempo nga miso daytoy iti programa nga maipaay tapno ti kasta Apo Diyos ragsaken mi itag titimpuyog at ikinita kadagiti nga kakabsat tadaytoy Apo Diyos iso ti plano ket mamati kami uray pay Apo Diyos iti daytoy metlang nga oras ken tiyempo makita mi dagiti nga kakabsat ket dawat Apo ti panangibindisyon mo Apo Diyos iti nasantuan nga pannakabalin mo iti espiritong Apo iso tagturay iso taggundaway tapno ti kasta Apo uray pay ti pannakabalin mo Apo Diyos ket itad mo yimnag mo Apo Diyos ti pamulong iti nasantuan nga espiritu kanunaan na ti adipang Apo nga iso nga mangited iti minsay ti daytoy nga rabiihan kuma Apo Diyos nga ti kinakapoy saan nga Apo Diyos ti kinasyasino daytoy nga numungong Apo mamati nga iti daytoy metlang oras Apo iti dayag mo kang runaan na isu tag manifestar iti isu tag gundaway isu ti makita dagiti nga kakabsat Apo nga adda iti daytoy nga lugar at yaman kami man nakabalik nga Dios bendisyonan ti saong bendisyonan dagiti nga kakabsat
nga isungabda iti daytoy nga kanito kan sikat ti maitag ay kin maidayaw itinagan ni Jesus kararag mi amin dagitoy. Amen and amen. Magisa tayo kalakpakan sa Diyos. Okay? Iti nga oras kin kanito, tapnohan na yung nagbayag kakapsa nga malasin da ka dito. Nailasin da. Matay tayo ti Apo. Iti libro iti Marcos, ay ayatan nakakabsat yung gagayam. Iti libro iti Marcos, iti chapter 2, kaya kung mabasahan ka niya yung nakakabsat iti verse 1, naging gana iti 5. Kasi iti ko na nakakabsat. Iti Mark chapter 2, beginning from verse 1 to 5. Nagsubli ni Jesus, ijay Capernaum, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Nagdinamag nga simbangpeten iti balay na ket adung at tao ti natipon-tipon sadyay. Awan pa yan ti pagpisipisan uray pa iti asideg ti ridaw madama nga ikaskasaban ni Jesus ti naimbag adamat iti simbangpet ti upat alalaki ang nagbaklay iti maysa a paralitiko nga ipanda ken kuana. Verse 4, ngem gapo iti kaadun ti tao, di da kaya sidek ken ni Jesus ti masakit, winanguwangan na nga ron ti atep ti ngatuwed ni Jesus sa dain baba ti paralitiko ang nakaidda iti papa. Verse 5, idi makita ni Jesus ti pambati na kinunana iti paralitiko, anak ko, napakawanan dagiti basbason mo. Kuna na iti minsay ti dahil nga rabi ay nga kapsat kaya ko nga pauluan kuna na ti mirakulo ti Diyos katagtultuloy iti biyag iti maysa nga tao. Alyaw man ta kaabay mo kuna maragragsa ka na tasaan ta nagkartarupa. Ako yung maysa nga mirakulo ni Apo Diyos dahil ka kapsat. Very unique, kakabsat, iti panang parswa ni Apo, iti tunggal na isa ka na tayo. Ang kaday. Ya, ulit ito kay kambal ka dati naghidyatan da, dati nagdumaan da. Iso nga may isa nga mirakulo iti Diyos, kat iso rejay, inaramid na tayo nga unique. Ya, unique. So, iti mirakulo iti Diyos, katagtutuloy, aramidin na, iti biyag, iti may isa nga tao. Iti istorya, manipot iti dahil nga binasa tayo, iti teksto tayo, ay ayatan nga kakabsat. Iti libro ti Marcos, iti nga ni Jesus ket madama nga agar-aramid kada iti mirakulo iti daytoy nga panawon. Ket iti nga mga kasaba iti maysa nga lugar iti Capernaum, iti maysa nga balay nga iso iti nag-uurnungan dagiti nakaad-ado nga tattao. Ya. Amoy ayatan nga kakabsat ket nadamag da ni Jesus ket agar-aramid kada iti nagduma-duma nga datdatlang ket talaga nga dinagsaragi niya nakatado nga tao. Ya, inaribungbungan da, nakatado da iti naduma-duma nga lugar, imay da dimay da, tapno ti kastaket, kayat da nga panagnekan, kin kayat da nga mapadasan, da di mirakulo, kin dapdaplag nga iso, nga aramidan ni Jesus in that time. Katamuya ay nga kakabsat, at da iti may isa nga tao, nga paralitiko, nga iso manipot iti kaubing da kat saan nga makapagnaray ta. Katamuyo nakaidad iti may isang papa nya nga iti kinaubing na pwede ito nga tao kung talaga nga awanan sa anan nga makapagna at sipod ka paralitiko or daytoy nga tao nya. Katadda iti may isang grupo dito, iti upat na lalaki, nga iso ti pangpidutan tayo ay ayatan nga kakabsat, iti adal tayo, iti daytoy nga kanito, iti verse 3. Kung na dito, iti simbangpet ti upat na lalaki, anang baklay iti maysa a paralitiko, nga ipanda ken kuana. Kaya nasa uwan, at dagiti grupo dagiti upat nga lalaki nga nang bagkat kada iti nga paralitiko, tapno kumakastagan ipanda ijay alam ni Hesus Kristo. Ya? Da kayo pa'y nakapsa. Nakami kayo pa. Hello? Amen. Tataw na kayo tayo. Katamuyo ka na itaga ka nito, ayatan nga kakapsa. Hindi ka na iti paralitiko, amuyo mo na natin paralyzed na tao,
katalagang awan ti mabalbalin na. Ada di ka nakaidda, o kuray na lang ti taraon, ino makaisbo, bangunan da, mapanda pa isbo, no makatakti, talaga nga, pumakilat na diayan nan. Siguro, at dati arinulan na di diayan, at dati mga tartaripato kanya na. Kaya na sa uwan niya, baga nga istorya, nga manipod ini kinaubing na, talagang ngahan nga makabangon dahil ito yung tao, ang sipod garuda at dahil kikapansanan na. Kat dagit yung upat nga tao, din may isang grupo, din may isang may isang grupo kung kumada yung upat nga lalaki, nga iso dito, iti pagkakitaan tayo, pangpinutan tayo, iti mensahe, iti dahil rabi nga iso dati nang ibagka, kadayjay nga nakaidda, nga tao, nga malipod, iti kinaubing na nakaidda, kat iturunda nga ifan, ijay ayan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Isuda na ito yung nagigimahon ko na nga Fantastic Four. Hello? Hindi, kasi naman di kayo nga mamati ka naksa. Nga iti Biblia kita natin Fantastic Four. Ya? Hanla nga iti pabuya, iti TV, iti pagkasarakan tayo, di makon ko na nga superhero. Ang damat iti superhero, iti Biblia. Nga iso na ito, dagay upat nga lalaki nga iso nga nang ibagka, kada dyan, tao nga saan nga makapagna. Ya? Amoyo ka dito, niya tinahagan na rin yung tao nga na dyan, hanga makapagna. Sino din makapag mga kapsa? Ang dati price na rin dyan. Kaya ka kanina makakuha? Next naman diyo kaya. O, nabaybayan yung basbasahin ni Biblia, madibayang nasarangan tinahagan na rin dyan. Amoyo siyang nasarangan tinahagan na rin yung tao, dahil tao nga hanga makapagna. Amoyo ka dito niya tinahagan na. Dahil dyan nga tao nga tinagan na Baal. Ya? Pastor Marvin, kaya muna muna na dyan, Baal. Baldado. Baldado. Ya? Kaya muna na kalaksidan, hindi pa nagugida na, hindi dahil nga ganito, siguro mabalik nga, no, alam na may picture tayo na dyan, kapanimutan na dyan nga paralitiko talaga nga, awan tiragsak na ito, talaga nga awan itirik na nga madagdadaan lang ti panunod na, mabaling nga maliday ang kanalang awan tiragpo na dirik na, ragpo ti puso na, agsipon garot na, awan ti mabalbalin na, nakakita kayo kaditi, iti paralitiko nga, nga naragsak lang talaga nga, ureno, yung awatan dalang ti taraon, umisbulat na dyan, ayan na, tumakilang na dyan, grugit lang na dyan. Ngayon kaday dyan, picture tayo, nakikita tayo, i-imagine tayo na dilangan na, na dirik na na, talaga nga nagtitipunan na dirik na na dahil nga paralitiko, nga talaga nga isuna kat naliday nga tao. Ya? Talaga nga naliday. Kat talaga nga blessing kanya na, dahil dahil upat nga lalaki, nga iso nga masinag kinibal, ya? Masinag ka dahil nga tao, nga dahil paralitiko, kung iya sinag na kuma, dahil nga pilay na nga paralitiko kin ni Heso Kristo. Hello, anda kayo may kakapsa? Amen! Iti nga inya sinagda, at dahil iti kaya kung ibaga idamin iti tunggal may sa kanyayo, upat na nagiti nga lalaki, upat matlaan nga letra nga P. Dagitoy, iti kaya kung ibati iti tunggal may sa kanyayo. Ya, purpose. Sino di bayat purpose kakapsa? Ya? Nasaysaya, dahil yung upat ng gitalo. Ya? Apay, una tayo pagkatan, naghahan na bangking. Nakakita kayo, nakasara kayo, pagkatan, nagbangking, paglana. Ay, naligat na nakakapsa. Isa ko nasaysaya, yung upat ng gitalo, takbo balansing pa na, ngawit na kadayjay paralitiko. Ya? Kinibal. Ya? Kagkanay ka nga ganito, at nagiging upang nga letra nga P nga kaya po nga ibali itong galmay sa kanyayo. Nga iso dahil titipun kingapo ti kaadami, tapos ibali ni kadagiti pangpanulot yun. Ito muna, nga letra nga P ko na dagijay nga upang nga lalaki nga nang ibagkat, kada iti paralitiko, kinibal, nga nang iturong kini Heso Kristo, isuda kat adda dayjay espiritu nga fashioning. Passion, kung naman nakaabay mga kapsa. At ang espiritu da nga nakasi. Ya? Kita naman nakaabay mo no, at dati kinakasi kanya na. Dabar. Ya? It's a miracle. Dagi dyan nga, lalaki, una, at dati letter P kanya da, iso dahil passion.
Passion na nga pa yung passion ko na, talaga nga, ijay pa na nga asida, kada ijay nga tao, kinibal, talaga nga, pinagkanda. Ya? Mabaling ngayon, pag-ata kung nadalag niyo pa na lalaki, among kadi, nagkalaksidan, iti panagitidang, iti nabayag ng kanito, iti dahi takapapa, kan abda ti makabaling, tapno ti kastagan, makapagnaka. Ya? At na jirik na nga naasing, ay ayatan nakakapsan. Kan kalaksidan ka na dyan nga talaga nga datirik na nga naasing, iti kalaksidan nga, inyang amo dalang ni Jesus, handa lang yung pakaamo ni Jesus na dinahagan na. No dikit di kayat nga idaanon isuna. Kini Hesus Kristo, idaanon da. Ijay lugar nga iso nga ayan ni Apo Jesus, kadayta nga kanito. Ya? Nakita yung mga sa puntos ni Day. Ya? Intayon ba? Sige. Anos ka. Tapagkatong da ka, iturong da ka. Nga ipan, ijay ayan ni Jesus Christ. Amuyo ti lugar ti Capernaum, hindi nga inadadal ko ti history ti Capernaum, kat may isa nga naturod na ti lugar. Haan nga napintas nga dalak na ito'y, nga manipod ka dagiti nga daldalat na talaga nga bako-bako. Kat amuyo, dagiti nga upat nga lalaki talaga nga naadaan na talaga di asi simkan nga talaga di asi kanya nga hindi nga pinagkat na rin nga tao ni Baal nga iturongin ni Jesus Christ ang dalang yung makaamungan ni Jesus isot mangagas kaya dalang iparanas di pa nakabalik ni Jesus Christ kadayta nga kanito may kadwa yayatang nakakapsat isuda kaya naadaan dahil makumpuna nga patient ya adi nga talaga nga naanos agasam di kinaanos na ng bangka ya binagkat lang sila anos. Nakasarap kayo kading kakabsat na iyan, nagdagsan, haan nga makapagna, di kadagsan, haan nga balansi, di panangawin, di maisa ka talaga nga, di maisa ka napigpigsa, di maisa ka, haan nga balansi. Nung di kinaanos nga at kanyada, kat ijay nga nasarakan, kadagay nga upat nga lalaki. Sino tinaanos dito kakabsat? Naanos nga bururay, nga uray kas ano, nga kabayaan, itisirmon, ka talaga nga uray kayo na lang taga di pas. Ha? At yung naamis nga kita tirilo. Nga di pa nang kita na kada yung sir-sirmon di sangkot. Ha? Basta burklap. Basta burklap. Amo yung nabalbaliwan, dagiti panunod tayo na Kristiyano, na addaan tayo magtanti panagananos. Agos tayo agururay. So na pintas mo nga at dati apot dahil ito yung iwat tayo madi nga makita yung mga kasama din so ya abyaw. Ano ito kinatindog yung suyaab. Ya? At yung masiti pa nang mangipakita ti oras. Ya? Muyod na kanong may isang istorya. Istorya ka na, mga tortoro gidya. Nakanong may isang awan ni pulis dito, yung kamsa. Excuse me ka na yung pulis. Ya? Nakajong na yun. Kajong kita ka na yung porter. Dapat may isang pulis na kanayong masangsang nga mabartang mga ijay ayan iti pagluglugawan, iti pagmamyan, goto. Kan masangsang ka nung agrudan ti lugaw dito nga pulis ay ka hangad bayad. Napunta pulis garaw. Ay ka adi damdamo, may kadua, may katlo. Ay ka talaga nga managragsakan lang tamad na dirig na najay. Lakay nga isa ti maging baki ka na tinugawan. Kada di may tapat ka no, nga sta, medyo masurunan. Medyo masurunan na dyan lakayon. Napukawan di aros nan, kapapsa. Napukawan. Hindi ang muyo kung na di pulis, ang mong kaditata, kung na. Agbayad ako, dito yung oras ka, agbayad ako. Nabalbaliwan ako, naburot agin ako, pananakano na di lakay. Ay, dahil pulis, naburun agina ko, kung na di pulis, kada di lakay. Agbayad ako, kada di kinan ko nga, lugaw, kad iraman ko pa yung bayadan, dagijay, kinan ko kada di tinapalpalabas gal aldaw, kung na iso nga nabalbaliwan ako, tatang saan kami madalagan, kung na di pulis. Kung na di lakay, ay, muray siya kumatsar. Kung masululoy. Naburun agina ko tayo, hindi ko Among ka di sir nga, hindi nga masansang umay ka mang mangan dito,
topraak na ginugaw. Kasi ginugaw ng kanar, kurana ka na. Sa mga mura, ang bayad na, ay ka, fruits lang ba? Muyaw ka kap sa timinsahe na rin dahil, haan ko mga mapukaw, kikinaano, sige kong gantay sa karatay. Uray mo kung kagin tayo, uray mo naman tayo kiniapo Diyos, saan ko mga mapukaw, dahil siya kinaanos, itong gantay sa karatay. Maday-dayaw, ikinagan si Apo. Ganun po ba? Kita nyo kung manitatamtalyawan din nila. May kakuha, kung nagtatay, nagigay upat na lalaki na agdaan dati anos. Anos nga mga awit, kadayday paralitiko nga tao, kinibal, nga mangituro kini, Jesus Christ. Saan lang nga day na agdaan dati asin, na agdaan dati kinaanos, nga nangibagbag ka, nga nangiturong kini Apo Heso Kristo. And then may katlo ay itong nakakapsat, tatluhan tayo nagbayad. Isuda, kahit naadaan, dahil mapunpuna nga positive mind. Ipagamang nakaabay mo, naadaan ka pa. Naadaan ka pa. Iti positibo ng kamang panunutan. Amo yung kadagiti amin nga positive, dahil ubit, dihantay na kaya. Dahil dihantay na kaya. Muna din nila takumatag negatiban, itibiyag ko. Mabalikan ko lang. Ngando, iti positive mind, iso kumati daw-dawatan tayo, ayayakan, nakakapsat gagayan. Hello? Nagiti positive mind dito, iwagay-way naman nagiti imada, kakapsat. Hello? Hey. Kuna na, kas ano ngay? Maagasanak ka din, na mapanag ka din tayo magpagayo nga Jesus? Kuna na, diba? Yeah. Maagasanak ka din, na mapanag dita? Siyempre, inturong dalang tamad, pinagkat, isorga pinagkat da, dahil nga tao, nga iturong kini Jesus Christ, gamin ang muda. Ang muda, nga, maitag di pa nakaagas ka na hindi nga tao. Naagdaan da na di makungkuna nga, positibo nga panuno. Hindi nga din manong dagkayan ni Heso Kristo. Nakita da nga nakatado da iti tao, handang nga makapagna. Matidan nga talaga nga makadalan, awan pangidalanan dan. Kadayay inaawit na nga, tao saan nga makapagna. Kadidi nga talyawan na dibangin, talaga nga awan ti pangidalanan da na mapanda di likod, mapanda di sahog, awan ti pangidalanan da. Nga mga po, talaadaan da, ti positibo ang kapanunutan, nalagip da di nga ato. Ya? Nalagip da di nga ato, ay ayatan nga kakabsa. Talyawan man di nga ato. Nakade. Tagahati man. Ya? DJ nga ito, ay ayatang nakakapsa. DJ lahat na ayat tinawaya. DJ ayat tinawaya nga pangidalanan, katay ngay paralitiko nga tao. Isang ano at problema, iti tao ang lipatan nga di nga ito nawaya, ay ayatang nakakapsa. Tama po ba? Ya? Hello? Amen. Makatutulong kayo talaga na. Nawaya, di nga ito kayo sa kunada na gijay, upat nga lalaki. Kasi di may kapat, nga adda kanya da nga lektra nga pinag isuday jay, powerful. Na adda ang dati pan nakabalin. Kasano da nga may nga ito, kasano da nga may takay. Kasano da nga may pan, di tok-tok ti bubong. Dahil nga, paralitiko nga tao. Ngam, gapo ti panagkay-kaysada, gapo ti panagmay-maysada, binubutang daw ang uwangan da na jay, tok-tok. Iti pubungan nga isong ayan ni Apo Heso Kristo di may nga balay, nga isong ayan ni Jesus Christ. Kan in pamabata na dyan nga, tao nga isong nga nibal. Ya? At kayong may kakapsam, nakaling kayo pa. Amen! Kunana ni Jesus Christ. Ya? Kunana ni Jesus Christ, gapo iti pamatin, napakawanan, dagiti basbaso mo. Ganda ito pa di pa nakaagas. Kadayjay na tao. Mapaling nga kuna na rin nga tao dahil nga paralitiko. Banda ako na nakayunulit at kapag ano matinagat. Kapag nga mapila yan, wala na. Gamot tayo yung ulit ang ordi nga ito. Gapo, kadayjay passion, gapo jay patient, gapo kadayjay positive mind, gapo kadayjay power, ya, pan nakabalin at nakanakwadang, purpis na hindi kakapsan na adda ka na ganyan nga upat na lalaki kat ijay nakita no kas ano degi mirakulo iti Diyos
kat nga itag kadayjay tao nga paralitiko, nga idi nga haan nga makapag na gaputi pamati nga naitag kadakwada na itag ipanagpag na kanya dahil ayan nga kapsa. Kaya kung na po igay verse 5 na pakawanan dagiti basbason mo. Amoy ay ayat at nakakapsatin gagayon. May isang mirakulo iti naramid iti Diyos kada dibiyak dayjay nga paralitiko nga tao. Amoy no dagduma kada iti biyak tayo. Kaya tayo nga padasan, ulo kaya tayo nga maramanan iti mirakulo iti Diyos. Nga tayo nga kaya nga ang sacrifice. Amen po ba? Kaya tayo nga maramanan dayjay ngay mirakulo iti Diyos kada iti biyak tayo dagduma mabutang tayo. Mabutang tayo nga mga padas. Ya? Nga mamuyo tininsay na iti dahil nga rabiyay ayatan nga kakapsat. Nung kasalo nga nagayupang nga lalaki narigatan da nga nangawit ka dahil tao nga paralitiko. Nung handa nga nagsurrender. Ya? No i-aplikar tayo kung iti panagbiag tayo nga Kristiyanuan ay ayatan nga kakapsat ting gagayam. Ato nagiti pahapadas nga umay kada iti biag tayo, ato nagiti pagsubok nga umay kada iti biag tayo, ngem atong tuloy dalata, nga atan dalata ti positive mind. Nga iti likudan, iti dayta kinaliga, nga panangawawit na kada iti nga pilay nga tao, intong tuloy dalata, nga inyam amo ni Jesucristo, indanon dagi sangwanan na, kat ijay naramanan na iti mirakulo, iti Diyos nga iso, nga naitag kadakwada. Madaydayaw, itinagan, sibita. Ito lang nga kapiyan niya ng mga maksa. Mabaling nga, iti sa lugsod, iti tunggal may sa kanyayo, kaya ko nga maramanan dahil nga mirakulo iti Diyos. Kas ano nga ta? Kas ano nga ta nga maaramid dahil di kanya? Amuyoy ayat nga nakapsat. Kaya ko nga ibati dahil upat nga letra nga pi. Nga ititunggal may sa kuma, ititunggal may sa kadatayo, at maibati, kadang ipanpanunod tayo dahil passionate spirit. Adi nga dati, kinaanos kadang itibiyag tayo, adi nga kinapositibo nga panpanunutan tayo, kinday dyan, powerful. Ang power kili-kili ang kakapsa. Nga, adi pang nakabaling. Pag nakabaling nga uray pa'y adda, itinadagsin na problema nga umay kadang itibiyag tayo, no sarangutan tayo dita, madaydayaw iti Diyos, ta isunat itumulo kadang itibiyag tayo. Isunat imang tulong iti tunggal may sa kada tayo. Kita nyo ay ayatan nga kapsat saan nga lakbad ti pandemya. Takno kung mapikastagat at kikita tayo. Yes? Amen. Yes. Haan tayo magkikita kung kuma. Nung gapo iti dayto pan nakabalin iti Diyos ti mirakulo na nya nagkikita iti tunggal may sa katata at datayo iti dayto nga kanito ragragsakan tayo iti agserve kini Apo Diyos madaydayaw itinagan iti ako. Ibig ko po lang iti dayto lang mabiyay sapay lang kuma nga iti dayto nga iglesia kat aramidan tayo iti kasjay inaramid dagiti upat nga lalaki. Tapno ti kastagat sumken kuma iti asi ti tunggal may sa kada tayo iti kinaanos nga agaramid kada iti banag nga iso nga ammo tayo nasayaan. Ya, ngem naamuyo nga sa alin nga nasayaan sa ammo nga aramidan ay ayatan nga nakapsa. Ngem ang unaan na dahil kinapositibo ang kapanunutan, and then dahil pagkakabaling nga agaramid kada iti banbanag nga iso nga kaya iti Diyos nga aramidan iti tunggal may sa kalatayo. Dahil di kakabsat iti sa iti Diyos, iti dahil di kalabili, nga ako Diyos sila dahil kaya iti may kalatayo. Agyaman tayo, nilabak na kasama ni Diyos. Dahil ikimasapon tayo, panagan-amos, yan panagserbi iti Apo. Kaya positibo, nga panpanunod. Alam nyo mga kabataan, hindi sila yung nagtutubo. Ado, naging kinayabang, nagtutubo, magserbi iti Diyos. Ngayon man manong, naging nagtutuloy, nga mamati kinagserbi kang paano. Nang nangruna, inton, mainbot kayo. Saan na namati, ipag-iasawaan nyo. That's right. Mapukaw kayo. Sapay kumang kakabsat, the positive, kumaitipan marunong
tayo. Nga saan tayo kumamamaya tayo, iti panagsurvey iti Diyos. At tuloy tayo. Madaydayaw iti Apo. Tatlo na panlegi, iti Christian one na panagsurvey iti Diyos. Sanlan nga positibo, magmagdo tayo kuma. Tirpan na kabaling ni Apo Diyos, madaydayaw ni Apo. Ikaw ang kundaway saan tayo masayangan. Nagtatuma, nagrelasyon tayo iti Diyos, tumamnay na. Ang baliw, tinig na kayo. Ipanagservi ti Apo. Ngayon ti karalag itong galmay sa kuma, Apo. Itagmong may natakapat na kabaling. Tatlo ang tuluyak, kagapandayin, ini Christian one na panagyan ko. Da kayo nga tutupang mamatiak, nakikinaganak yung sanpa nyo na matinig itatuma. Nagtatuma pang pawilan na kayo. Ngayon, ibagakyan ka. At tuloy ka lang. Kati Apo, ang muna, kararamigan na na may paayagan ka. Bigat mo nga di isang palang baranan kami. Si Asino, Imayak, nga tuloy nga serbigan ko na tinggan ang mamay ni Apo itayag naman tiyan. God bless you, sister. God bless you, brother. Sino ti Mayat? Nga malikrik na na kumanting presensya kin panakabalin ni Diyos itayag naman tiyan. Tumakdang tayo man iti dami nga kabilin. Ayabak man yung worship team, pakantali man daday. Naimbak na panulugan. It is good to remember the impact of God. Sige ti Mayat na makipagtuloy nga observing in manatikan kwanan. I'm calling all the young people si Asino man in Mayat. Nga ko na agtuloy ang Apo, uray niya ti mapaspasaman. Mabalin mo ngayon daw sana. Ito lang Apo. Sika ipagsadya. Tingin ti Mayat nga agtuloy itayag naman ti imanan. At mabalin mo ngayon daw sana. Ito lang Apo. Masapot ka, itikan ka na yun. Kabayanan ang kanta, diretso ng kanta. Glory to God, hallelujah. Pasin kayo to'y nga altar. Arasigan na altar mo, ikigay mo lang kong kaway. Mapanin nyo na ituloy, bilisin itatugaw. Tatlo dati nga gabi, ikanta yung tikong kaway nga tignan, hindi pala kabarin. Espiritu Santo, madaydayaw, iti Diyos, hallelujah. Glory be to your name. At naging tuloy na yung ganaliwan, iti Diyos.